Pokažite, Pliberšek. Popolno, Pliberšek, popolno. Meso sem še izdatno dosolil. Krompir sem pa pol še pustil v fretezi, da se v hladnem olju namaka. Genialno, Pliberšek, bravo. Zdaj pa krpejte. Kar grem, ne? Krpejte, no. O, soseda, kam s to hrano? K čužnikovi jo nese. No, pa ne pozabite, čez eno urco, pa čokoladna torta, 3 krofi, pa špehovka. Ok, no zdaj pa le. Čakajte malo, pa kaj se vama dvema zmešalo, ali kaj? Pa gospa ima povišan holesterol, ima 3 nitrohemeroide, mislim, kaj vi, da hočete vbiti, ali kaj? Ma ne, kaj pa. Bom nekaj povedal, Hruševar Jovanovič, sam ne okol govoriti. Ja, kar grem. Glejte, ideja je Pliberškova. Mater je včasih brihnil ta kreten. Poslušajte, pripravljamo življenjsko zavarovanje za Čužnikovo, ne? In zraven bomo potegnili provizijo, ne? Zdaj pa tako. A veste, višji, kaj je holesterol, višja je premija. A razumete vi mene? Vi ste živali, zveri, svinje. Bravo, odlična ideja, Hruševar Jovanovič, genialno. Pliberšek, poslušajte, prihodnič pa še svinsko mast. Mater, v tem bloku so sami geniji.